Ke Meghalaya kalau Pynkhreh pynlong ya ke Durand Cup ke Shispa lai Palei. Ke badai ke lympung ialehkai phutbol ke barim tam bat ke pawnam hapoh ke dewbah Asia. Myntri Rangbah ke Jylla Conrad K Sangma ulah paidbah ya ke Durand Cup Trophy haga jingialang bela pynlong U Soso Tham Auditorium haga sing Palei ke pyni ya ke jingsdang jong ke Jylla pynlong ya ke lympung ialehkai. Haba kren haga jingialang Myntri Rangbah ulah pynpaw ya ke jingkmen ke Jylla ke layo pynlong ya ke lympung ke pawnam mynta snem. Wadlah kala terang bah banyak pynlong ke Durand Cup House snem balala. Bukan rat ulah ong baga kap ialehkai ke dewbah Palei jongki polisi bagi program ke sarkar bat ke sarkar kelap bridging mudbah menyerap ikin hun beper ban kinti ke kap ialehkai hapoh ke Jylla. Ke ialehkai Palei jong ke lympung kan long JN Stadium hapadeng ke Shillong la jong bat ke Tribhuvan Army Football Club haka artarik unailar haka por sa buji janmit. Hadirin kini ke jingialang Myntri Rangbah ulah khawe ya kalama jong ke Durand Cup 2024 Trophy Roadshow. Today we had the unveiling of the trophies for the Durand Cup for this year, and as a state and as a state government, we are extremely proud and extremely happy that the armed forces have selected Shillong also to be one of the venues.